nuko se mwari muzi ko burya amabuye y'agaciro ya Kongo mu minsi iza ashobora kuzajya atunganyirizwa mu Rwanda? Iyo ni inkuru y'ikinyamakuru cyitwa Letazi cyageze gutya kiracukumbura. Turaje tubigarukeho. Hanyuma South Africa abasirikare barigoma, murabizi ko ari abasirikare bari gutaha ba Sadeke, nako hari ibitwaro biri gutaha. Mu gihe ibitwaro biri gutaha rero abasirikare bari kwigaragambya bavuga ngo kubera iki intwaro ubundi zitaha mbere y'uko dutaha. Ubwo Afurika y'Epfo nayo nuko irimo irisobanura ivuga yuko ngo abasirikare bayo bataheze igoma. Ngayo nguko. Ayo namwe mu makuru rero tugiye kugarukaho, nguhaye ikaze niba warakoze subscribe, reka ngushimire cyane. Hanyuma niba utarayikoze nawe sinagushimira, ariko nanone ntago nakugaya, ariko byaba byiza uyikoze kugira ngo tujye tubana mu makuru atandukanye. Reka duhere kuri iyi nkuru. Letazi ngo yagize gutya igacukumbura ivuga ko amabuye y'agaciro ya Kongo ngo ashobora kuzajya yoherezwa gutunganyirizwa mu Rwanda.